Mu rukiko rwo kwendera umwaka ahabwa Camuhunga Jubilee Sacco mu Rubutare Camuhunga Bushenyi District babanza kwiguraho ecombeko rugogoma no kworeka emotoka eziguzirwe okutambuza emirimo ya Sacco. Owabaryo mujenyi mukuru aha mukoro gusa evidence orukunda yarabura ba memba abarukunyagaza Sacco ngo baryene rurya oni ogishashure kandi ogishashure mbwiri abo kwa Sacco wotashashure roni no bano nchaffecting Sacco kukura namwe nito nga government inebizibu nko mu myoga abantu bakija bakwatesente zemyoga bazitwara babura kandi interestingly abantu iremyoga bamwe nibo bari mu Sacco nkezi kunga Sacco izo nzikura ezitu zikaremwa kukura mwe commercial officer we have a task to explain Sacco za government zoka nzifa kandi zabwa kiziri kukura Ndumunywano wa Sacco zone but Camuhunga Jubilee no manyo mbana bona no boyine mu mwana orukwetsinga kandi orugumana akubuza ateki njikore ntone kiti kigwire ekishiti omwana ogwe nabayina magezi orugumana akwebuzaho so Camuhunga Jubilee nibatwebuzaho nibaconsultinga nijo kurebera na DCO wahumwire na warya Camuhunga Jubilee Sacco ekozera amagoba ga biliyoni 1 na miliyoni 220 kurwo mu buhereza butari bumwe na bumwe obubaru kwa ba memba babo akeshemeye kusiga shareholder nyine so ntubahereza agricultural loan kurigirira uko kwingana n'icyo rukwenda kandi agricultural loan kuko kwasaba kwa mwakirebera n'wakirire ntuhereza abantu season abo mwe tubahereza na opportunity yo kubanza harvesting tuhereza school fees loan ijero interesting che etakashana nezindi mwene bamema base kwakira ubuherezo bwe bashomesa abana babo ababine ntasya etakwe basiza kungana ijakira akaroni ahera umwana weye abarukwebembera Camuhunga Jubilee Sacco bashobora ebikabyaza roni ebibarukhereza abantu okweyiho mu bworo agurente ubanza umare nayo amezi mukaga wa onejo myezi mukaga ko rero guzirente ino stock ko kureba ngo nayegeshe ko neza harane kuyabo gushashura roni so karo loan product yitwine iyo kutanko mu shareholder umutego Frani yitwinire ba members bitu ababa hansi icyo kubanza tubase kureka product y'abacyara ababa burivu abakukora nemukono yabo katugireba bukubasa kuhinga imizizi abo twabaretera ka loan product akuba kweta superwoman loan akona ko mucyara wa burijo ubutwenda ngo akure aragahidara azarindi kandi nayakira loan ejo nabanashashura buri week Camuhunga Jubilee Sacco yasya ba memba omutwaro gumwe kakaga 17 kandi eyine byo bwiga bwa biliyoni 2 na miliyoni 193 ba memba erizoba bahebwa eberabo ebirumu embuzi hamwe nebyeshweko amakuraga gashakwa Michael atwacire ahabwa gacencire rugarisha twika hari 0